Mitolon do Romi Amiar， 祈祷每一天。O mikrilai ko kawas do rakat no urib aku， 上主带领我的人生。Sarikaga mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I ulit。Semuot dosa pulot在atsefang sakafalu atusir suarsa. Ano masalah kiso, ano minukai kiso i, libutan no tapang kiso, nai anini tangasa i laot saan. 你进你出，上主都保护你，从现在直到永远。诗篇121篇8节。Sarikakaau i rakat no urib ita utamlaw i awa ay ko fana ita o mamaritamo ko masa maamaanay at lemak nika o pitiran no urib niyam ko kawas saan ko pasolin no faluzo ita a jirihatay ato o dipahakay ami hamham to nipafrian no kawas a rumiat。 在人生道路上，我们不知道会遭遇什么事情，但我们确信上帝是我们的依靠，所以我们能够以平安喜乐的心情迎接上帝所赐给我们的每一天。May tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao mararit kiso a mitlipod to wawa iso saka halamham kako to pikrit numiso to urib ako. To sakatsaaw ka sitlay ko urib ako. Nika o mutsalay ko rakat ako. 上主啊，你时时看顾你的儿女，所以我仰望你来带领我的生命。我的人生就不会迷失，而是行在正直的道路上。Pakai ni i taramanay angangan nutapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你平安。